L-individwi li kienu jmexxu lil Vitals Global Healthcare, Stewart Healthcare kif ukoll il-kumpanija Accutor huma fost l-34 persuna oħra illi mistennija jħabtu wiċċhom ma' akkużi kriminali brabta ma' deal fraudolenti tal-isptarijiet. Il-ħamis filgħodu l-ġurnal Times of Malta żvela illi dawk kollha li għandhom xi konnessjoni brabta ma' legati pagamenti li għaddaw lil Joseph Muscat, Konrad Mizzi se jkunu qed jitresqu l-qorti. Fosthom hemm Xawkat Ali, ir-raġel li l-investigaturi jemmnu li kien imexxi Vitals minn taħt, Ram Tumuluri u Edward Poli, kif ukoll Armin Ernst, il-kap eżekuttiv kemm ta' Vitals illi wara sar ukoll president ta' Stewart Healthcare. Se jitresqu wkoll Ralph Della Torre, kap eżekuttiv ta' Stewart, u sit il-kumpanija Accutor AG Wasai Batti. Fost l-akkużi illi għandhom qudiemhom hemm l-allegat ħasil ta' flus konfoffa kriminali u li xaħmu lil Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi. Fil-waqt illi huwa mifhum illi dawn il-persuni kollha kemm huma preżentament qed jgħixu barra minn Malta, 28 persuna l-oħra huma qraba ta' dawn l-akkużati u membri fil-kumpaniji. Għalaqstant, mill-inkjesta maġisterjali ta' Gabriella Vella brabta ma' Vitals u wara illi l-Avukat Ġenerali rat l-inkjesta b'mod sħiħ, il-qorti iddeċidiet li tressaq dan it-tielet grupp ta' persuni. L-ewwel grupp huwa kompost minn 11 persuna u se jkun qed jitressaq nhar it-tlieta filgħodu fejn fosthom se jkun hemm l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks-Ministru Konrad Mizzi u l-eks-Chief of Staff ta' Muscat Keith Kembri, akkużati fost oħrajn b'ħasil ta' flus. Fit-tieni grupp li se jitressaq l-għada hemm id-deputat mexxej Laburista attwali Chris Fern u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna, akkużati bi frodi. Kemm l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali kif ukoll il-Qorti Ċivili u l-Qorti tal-Appell sabu li Vitals qatt ma kellhom jieħdu l-isptarijiet, kif kellhom jiġu skwalifikati wara li kienu laħqu ftehim mal-Gvern tal-Labor minn wara dar kulħadd qabel ma nħareġ it-tender. Il-konċessjoni ġiet annullata kompletament is-sena illi għaddiet meta l-qorti, grazzi għal kawża miftuħa mid-deputat Adrian Delija, iddikjarat illi id-deal bejn il-Gvern u l-kumpaniji barranin kien wieħed fraudolenti u kien sar b'kollużjoni.